Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, namuntlha of course hi ta hi rhula hi mahungu ya ku biha. Yeah, of course hi linka Dr. Sithole and also Benny Mayengani the president. Hi suka vhele again ka mahungu yo biha swinene. Le mbawula leyi ku le ku tikeni swinene. Even then makumu of course at least hi ta hetela hi some comedy nyana gagashi ni mthovanyana kha xi hi pengela kwala and stuff like that. So namuntlha of course hi tsumelele eka dzingidzingi nghena leyi ya tikomba la tsumelele eka dzingidzingi leyi la dokodela yi nga ripota swo karhi and stuff like that. Yeah, so ka dzingidzingi hi le ka dzingidzingi and stuff like that. So ku na post yo karhi leyi dokodela of course yi nga fika yi tsala tanihileswi mi swi vonaka sweswi ku busy swinene ku le ku neteleni ka timpfula and stuff like that. So ka sonto of course ra 15 January la mina u fika ni hlamala kona dokodela yi nga fika yi vekela a video clip but prior to that yi fika yi tsale ku hi maseve Benny Mayengani tana mi ta ni nkoka ni bodlomerini kwala ka dzingidzingi. So yi bodlomeri ka dzingidzingi, let's go. Eish. Bodlomeriko. Ngopfu. Switlotana kwala kaya kwala. Ne? So. So ku na ngitsaka swi komba ku bodlomela ngopfu the left side ya kona hala. A ni to ku endla endarateni hi dokodela kumbe yo red kumbe yi nga yo red because a ni maswolo ku yi cheka la swona ku yi bodlomela ngopfu on the left side here. Swi komba ku maybe I mean like on the right side of the car or left side of us. Swi komba ku ka on the right side maybe ku nga ri that as bad. Na ni to nga ku ndlekeni kumbe yo red or something. Loko ri cheka thayira swona ri nghenile almost half. Na ri ndhawu na ri nghenini and stuff like that. Kokwana koti ku vona loko ku nga ku ri X drive na a ni swi voni la. A ni swi voni if i X drive movha leyo na ni koti ku swi vona kahle la and stuff like that. X5 leya yo. Mara yo loko yi tekeni serious ni vona vanhu va ri ku hlekeni. I don't know why kumbe mhaka leswi loko la mi rhanga phanda this is ku 30 reactions vanhu va ri ku hlekeni. 60 neutral. Leswi nga xona kwala and stuff like munhu un'we ntsena nga angry and stuff like that. So hi vona ku vanhu va rini mi rhanga phanda ni vona va respondile, unfortunately yi ta responda late la. Lucky enough as I was recording I mean like as I was editing ni vona yi responda mi rhanga phanda la. La hi nga fika hi vona yi fika yi tsala ku ni mi byerini ku gandzelo a ri xavisiwi, mikwembu yi kwatile. A ni dokodela yi le ku xaviseni ka yindlu na le ka dzingidzingi leyi a mi to ku yi xavini or kanjhani mi nga hi update ngoma mi tshama ka dzingidzingi or close by kambe vakusuhani va bode ni nga hi byela ku yi fambeni yindlu na or kanjhani. Se leswi hi vona leswi Benny Mayengani president ku yindlu yi xavisiwa a yi xavisela yini yindlu. So yi boha hi mikwembu ku why yi fika yi xavisa yindlu dokodela. Ku ze yi bodlomeri mi rhanga phanda problem. Dokodela no yi tlhe yi vuya kambe la yi ku dokodela la yi kwini. A yi fika yi ta ku yi ku tana na xithuthuthu hi maseve dyambu ra pela na eish. A ni dokodela yi ri Benny Mayengani i velaphi so hence yi tsarise sweswo ku a ti na xithuthuthu velaphi a ta yi koka. Se mhaka yindlu leyi it's a problem, it's a problem. A ridzi hopefully a hi yona yi vangela ku badi leri hi leswo. Emdanda vhele khe hi tsumaka ta ka dzingidzingi hi ya ambawula. So na mina no hlamala guys hi live ni nga yi vona yi endliwa on this account Elvis Debstyle Mukansi. Hi ta yi vekela in sync na live yi nga endliwa hi Lucia Daniels Nzamba. Let's go. A hi pfuleni video a ku ndleka yini kahle la. Let's go Master T.
So hi mhaka yaleyo hi ngo khensa bya vutomi a van'wana yes va nga va vavisekini but hey as long ku hanyiweni ma a ku yi onhini le mpawula leyi mo ti leti ze ti nghena ti va so ti va submerge in this way sure ku ku nga akiwi ndhawu leyi ku akiwa ka ndhawu ya wrong la swi tleka ku swa ku nga akiwanga this area here ku laha vona ku mati ya ndlaya swo ka ku nga akiwi la mati na khale ma khuluka kona swa kombisa hi mati laha kota ku swi vona mavona swa tikomba ku vona yindlu leyi kulukumba so ze yi va yi nghene se swa ku ndhawu leyi nga akiwangi la laha ka this section la swa tikomba swi clear unfortunately imagine spend mali yo tala la so yindlu leyi full house man $500,000 just like that ku zama ku kwana loko ya hi video tlevo ku njhani ndhawu leyi loko hi cheka hi video look humesiwa vanhu le no va kulenyana mara ni zoomini it's crazy ku wrong ve le ku zameni vaakatiko hi matimba lamakulu ku humesa na le ku na vanhu leyi a ku na vanhu lava nga famba na mati mara kwala hala hansi ke ku na laha va ri le ka golden phalaka koke va humeni o va humeni hi le mbawulo hi le mbawula ambawula hi le mbawula hi le mbawula la hi le mbawula village hi le mbawula la between Giyani and Phalaborwa a ka ha ri na yindlu a ku ri na tiyindlu ndhawu leyi a ku ri tiyindlu ti tele na yin'we yindlu a ya ha ri kona fambeni hinkwato so hayi leswo mina all I can say ku ri as long vanhu va hanyini swo leswi hi lavaka swona swi kahle loko vanhu va survive-ini ya yindlu yi nga replace-iwa movha wu nga replace-iwa mara vutomi a byi replace-iwa hi leswo hayi emudende very khe hetela hi section ya Gagash I think hi ngo hi sungula hi laha video hi kota ku yena proper context let's go loko hi tlhelela ka liya le dorobeni le Giyani ni yivuriwe ngopfu lani va ni vula ku ti vona va ni vula swilo leswi hinkwaswo xilo xa hi doroba xi lexiya i ku va ndhawu la n'wana ti-hardware to talo a doroba xi lexiya xi nge pfuki xi ve doroba xi lexiya sayisoku xi kunguta munhu wa mali ya kahle ya xilungu a kuma area kun'wana kwalaya kumbe laha makhwati lama ma laha opposite ya le kwini ya le Kremetati laha khwati leriya hinkwaro laha ku ya ku dimolo bya matimba ku mva kwala kumbe laha makhwati lama ya laha kwini ya kokwalaha makhwati lama wa kahle lama a ku dimolo bya serious andla ti-complex ta serious laha andla swisasele swo swa vuhali vasana na makula avo lava nga va nyika swiphaza hinkwako 2 minutes xiphaza loko ya ha leta ticondzo marhumbu hi radio ku phikizana lero hi radio hayi mananga na phela xa JVC xa rasa lexiya na mina munghana mi xo hala xopo ya mina hala ti lawudiwile i hlambana loko se i ya richa ma 60 years va ku i vabya tindlela va ku njhani na va ku va ku tshami tirha mayini
a wu tshunele nyangu wa mayini a wu ku tivi a wu tshami tirha underground a wu swi tivi na ku endleka yini a wu tivi nyangu wa le mayini mara se i vabya tindlela va ku loko a ni tirha ka xopo liya ku xavisa tincondzo a Giyani va ku se tincondzo ti dlaya tindleve na loko a ni hamba ni huwelela lexi wa swi vona nghena ni mi vona tincondzo na marhumbu hale se hi tholaka nonsense hi ku loko vula va ta ku vana va tirhi se vana va ka hina va ya tirha kwihi vanhu va hina se va tirha kwihi vatswari va hina va tirha nonsense swa boha ku xavisa munhu a ku pofonya mo ti xavisela i tirha hikola loko munhu a nghena n'wi kombetela ku leti ncondzo leswi marhungu leswi maphangula le minkolo leti tihlampfi swi boha kwini a ni ho n'wi komba munhu loko a fikini la se swi i la n'wi huwelela munhu a ri renkeni we i ri ka boxa ka betse ko ve xinkwa xa ku hisa la ka boxe i ze swi la ku wena munhu people always know where to buy and ku va i persuade munhu ku va kota ku xava swilo a swi bohi n'wi rhandza xavani tibuku leti na tipensela vana va pfurile xikolweni vana mna hey kokwani mina wa fun nge fun that's why I don't blame I fun mina I fun na me hambi swi tsandza kwala 17 munhu a sungula ku xigaza ku ri xigaza hi sikisa sungula sikisa ba xigaza nala loko ya ba 9 vanhu nga se ni ta va no penga musi helse xigaza yena sungula ku huma 9 na ku fika kun'wana mini xilo se ni karhele swilo leswi kodwa gagasha hayi na hi point ako la ka ta duela va onheni kona it's a valid point because eza nga ushuleni gagasha again so ko va hardware in overall ko va the hardware because okay cheka line ya la makuma ku to khari the dominator linear sharp date ni jeshwa is it updated line ya le kusukela hardware futhi hala makuma ni ndhawu ta se la ku va ku ri ta hardware hala wa loko viki fambi kona line ya hala makuma ku tani ku ta hardware hala makuma hala to ngeni hala hansi ka our Giyani i the hardware nse hala makumi hala so he has a point ngoku chelo yena swin'wanyana swa manyanganyana so hi to nse ku va ku ri ta hardware line ya ti tele guys like hayi leswo huwa ti tele like ti hardware swi twisa ku i ti hardware line ya le hala makumu lexi nyona xi tiles za xi cheriwa ena ku xa tiles la ni vona ku na swilo xota ku nyana la kumbe yi nga yi update hala hansi or maybe yi update hala hansi because yi update hala na leyin'wana hi i ti hardware hinkwako la line leyo a yi nga za yi update naswona yi ku tirhisa problem na yin'wana yi ya ku chela ku ya tiles la ende xi ndliwe fast a xi za xi update-iwa la xi ku tluli no hlamala na xo yi hardware so ku busy blind ta hardware ntsena hala makumu hi leswi a vulaka swona gagasha leswi a vulaka swona ku va swilo swi improve-iwa i nge yi nga ndliwanga dimall ko mara na kola ndhawu leyi nga ri suitable for a mall ku laveka a new area la I fit for a mall a ho hi languta hi le handle hi vona ku mall leyi nga fita kwini na just based on analysis kamera ku na swilo ndani la wanyana masimu ya swo ku molo yi nga ta after Siyandhani loko wo la kahle na Siyandhani le ndilila loko mi ya ka Siyandhani ndile kusuhani kahle na le Giyani la la dilende le dikulukumba ngopfu nga ndliwa molo yin'wana yikulukumba ngopfu la space xi tele swinene ende le kusuhani le town hinkwa ka fita la ku nga ndliwa dimolo dikulukumba ngopfu la ende la kahle in overall la molo a fike yi teko sa hetira ni tukundleke ku hololoxi njhani molo a fike yi teka dilende le dimi di vona ku la I don't know what happened so na sa hetira ku tele ti hardware swi gagasha ka ku vule ka swilo so hey a ri hi leswo